Patalo fatu le no nei fi ma lo se mo ma lo ange ma ia takto fo ia mo fo fe yo inga le nei fi ne anga le me lo fo de tua I dungo le so ta inga ia takto fa so is fo ida fi nga deli tu sai ma ia mana fo ia ave le fi fatalo fo Recipients Community Church fo inga to in tua ia ti aton mo na to fortua ia le ngata ne sina mai le wi te ta mo me no e masa angi mo me ni fatra mo le ia ma lo vers so vi ma lo fo ide ono sai ia au tatu ia nei vai te mer fa ma ide komiti suiva esa fanka de fa ma ia au talitonu ia tatu fa moi ai de tua I me o au de tua ia tai me se to soifua se mato ola ia ona tatu to feido ai nei fiaf ia vi ia ri ia fataro fat ne fiaf la ma lo soifua pasta ma lo sa ia le li ne fiaf Fonti Efeso Fonoti le nei fiaf ia ma lo ia salo e de mafai anka o mama ka upung ni si di pale ka di ma I dia le basics ia pe ne fiaf la ka kikito foi de vainga le o le nganga ia pe verso le na umane tati ti lo meio ka mai di do tua funga de po ta mai tua ia le ia fiafi ia met salo ia la ka wa ia ku se kala ngo met ni de nganga ia po Holy Spirit e ala vona mo ti foi ngale ma lo le ia ai le mi nga lu ngo fo le ni ta sanga na do ia mai le weekend man se quiere que ma unga leia con ina sa lo sarona ka makaya ne fiaf ja sunga ja de helfsi de pena sunga ia le melo que ngo fo ma mengi de que de o que de ora le time ai fa fia fo io no talia kerisiano le nganga pa io votiva ka ngo fo ma de fisi di fo nani ya sei me se cuida la basta te cura no por la sì tato ngalulu e fo ngalu ngale tu ile fa pe fa to tato lo tu le tele fo tato ia maniso tato nga fo tato malava ngai kale sian tato lo tu mo hai ia va fi mata wina e lava ngai se senga la I ta ofi fo ima ma fina ngalo tanga tai le va ole when and how we received the Holy Spirit fa fear I oanga fear fo peta elo fa pena ona matua manino lele ia le Talanoa Paulo il tali ufficiali nei pe anga mangingo lele taimi talia ia tatou ia langa pa ia ma fa pena ona avea tatou ma kerisiano o taimi ia uia ma lo tal tununga tu sa ma va tu tala tu spa ia o le taimi lavan tatou talia Yesu o le taimi foi nan tatou talia ele anga pa ia ele o se me kupu ese o le taimi a fa pe le mantua ele se talia o no ma se lo me nga le serious ai te tatou ma lo tu kerisiano o malava ile o ina tonu o le kuspa ia me se lava mta putala le mta pu faltanga wa elo tal tonu de ia lo lo fum ka o le tadia le Yesu longa e so fu mai le tangata ele o Yesu me ka kuspa ia fa na mo tatou
o lae oti. Lae oti whaaleanganga. Oki whaaleanganga. Lea la kauanga e la le whamkalanga le whiawhingi. Yes. Pe o ngā whaavae lava ia ele mata upsisili lava ia o le whaalatanga. Le kau e theologians o le soteriology. Ka ngoro whaalatanga pe o mea e kala ngō ai. Whanau me tātou lai oti. Mai kala a Efeso ka upu e lua sa oti tātou i leanga sala ma le a mio leanga. O le ala mo o mia le whaaolo ka kou i. O le ala tu salama fsili o whawhiwhea o tātou talia leanga pa ia ai o ana whea foi. O inga ako e kufo i se sikala whawhea ka kou whaola inga a o anga whea vinka kou whaola inga ai. E mo i lava e wai fōlinga mai whape ngā wa a elese stagata e ia leanga pa ia le whaola ina. Ngā tangata ua whaola ina e ia leanga pa ia. Ngā la le peisa la o kala le whea koa pasta the moment o le taimi na talia e tātou Iesu Keriso. O le taimi fo na ngā whia o leanga pa ia o le atua e tutonu ia e tātou. Ola na o whareanganga. Ola whareanganga po ua whana wina e tātou whareanganga. Po ua whaola ina e tātou whareanganga po o nganga paulola ia e kusi a Efeso mai. We were made alive. E le atua o le atua na ia whaola mai tātou. We were made alive by God. Mea la le ke whai atua. Whatu a tupula le mea ngā ina a karikongo ka koe Jesu matalia Jesu ina ua malama tātou. Ngā malama ngā peron tātou tali tonu o le whaalotanga atoa o le sovereign act le atua. Whaola ina i tātou le atua. Whamangalo ina e tātua le tua wa langa whai mai no ki ka pule la le kua pule ngā au le kua yes wa whai mai ngā o ti tātou whaala ina la ia leo o i tātou ne la whai kua o le taimi la walanga kalia i o Jesu keimi fwoi ngā na fio ngā kalia i o ele ngā pa ia mawhawhawula ia le theology le proper theology proper o le atua tolona persona ele e whamekala Jesu e tasia umale maltama ia o whapena fu ile anganga Trinity ele make sense le talia o tātou Jesu ai le talia le anganga pa ia you know wa tasi le atua ele make sense ile ia o Jesu i tātou ai le ai lo anganga pa ia le lau tātou ia Jesu ata tonu foi tātou le anganga pa ia tonu foi tātou le tama le lau kalia ka ko Jesu o ta foi la o talia tātou le anganga pa ia pela on fa atu on mea ia e tupu ile taimi e tasi mulmuli ane ile fai upula ki fira on fai kau ile 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ngai upfapea a wafu ile anganga e to tasi na baptisoina i tātou uma ile tino e tasi melola ia po iutaia po e leni po polonga po sa loto ma ua wha hinumia i tātou lava ile anganga e tasi e vaile mea kupule anganga ile anganga pa ienga o lai baptisoina i tātou lua o wha hinumia i tātou o le mea le kurkuli aku wha fefea ai o ana fea o le upunga i ngā le fia ia o e makala ele me le matale ufsiri o le upunga mai na papatisoina i tātou uma i le tino e tasi o se kasi fai upu te langona ua lau vilu ele tele o kerisiano ia ma le tātou e kale se fai ona ua fea so o lava i tala i le mea lava lea mai na papatisoina ai i tātou one Greek word ngai whapalangi ngai whasamo ele mea lea o le whapalangi plasa o mantua mai we were all baptized a kasi le upu e lengi le whalili o le mea le le upunga e baptistament lo ngar kala o an fe baptisoina i tātou fe mai kala nganga kusukuspa ua uma whawhia o le mea moni ang kupu it's indicative it's history o le history o uma na baptisoina i tātou lo inga wen la ka ngoa paulo ile au kerisiano on fe baptisoina ua uma na baptisoina i tātou e ala e kerisiano ona ua uma ona baptisoina oi o le mea moni ranga ua uma na baptisoina i tātou
i le anganga pa ia. Koe wha mai whala ia le ua whainu mia tātou uma i lea lava anganga. O le upunga baptisoina ma le whainu mia e le aorist stance indicative mood mea uma lavang kupul kua ngai. O le mea moni o le ua uman baptisoina i tātou. O le si mea moni ua uman whainu mia i tātou. Lo inga la kala. Wa fio le hang pa ia tonu ia tātou. O lala kala ngoa palo i tangata ua uma o na talia Yesu. Ua uma o na whaolaina. E leila se mea ka o se karia Yesu. E le se hanga pa ia. E fio ai. Pelo le romanga e iva. Valufai upu e iva. Mai o tau te leila le tino. Ai la le anganga. Pe a fai e nofo le anganga le tua tonu ia te utou. Mai lola ia lea. Ai se tasi ua le ia te ia le ngango keriso e le fai lea mona longo inga o kanga u faula inga ua iai le nganga o le tua po o le ngango keriso le kakarangoa ngei le ngango kalio le ngango pa ia o kalia lavanga Yesu ai se tasi e le iai le ngango keriso e le fai ia mona longo inga o le fai longa lea e loa se kerisiano o ia te ia le ngango pa ia e leila se mea ka o se kerisiano e au noa ma se nganga pa ia o le fai longa lea e loa ai e o tātou e keriso male kamala lea fai sima losi pastor fai upula lea first I always try to know this but somehow ayongo le e kusala o ngua male male kasukol fa me e ai foi kasukolu da kusi pastor Efeso le fai ngoi e ai foi o to ia te ia ina ua to fa longo o le upu ki fia i ngale mea ina ua o to fa longo i le upu o le mea moni o le tala le leilea o lo o tou whaalatanga. Whamelo la ia, ua o tou whaatua ia te ia, o na whaamau whailonga ina ai lea o tou ele anganga pa ia, o le na folofolo ina mai. Lua mea malolosi le vanga i ngā pasta. Pero me vangare, me karako i ngā whai aonga a whai kau loa, me mo ki look for verbs o verbs la le I me mo mai e iai foi o to ia te ia we are in him famora la ia le ina ua o to fa longo le upu le si verb nga le si verb ma nga fa tua ia te ia longo inga fa longo lo me o to fa longo le upu me moni o tala leilea o lo o to la tanga tamelo la ia le ua o to fa tua ia te ia fa fenga nga karia ka kule le faltanga talia tato ina ua fa tua ia te ia tamelo la ingo tat fa tua ia te ia melo la yo polo ona fa mau fa longa ina ilea o to ele nga pa ia nga alang fa mau fa ilonga ina tato ona ua tato talton e yaila do mero mata wina kalu fo ona nga lua nga le tuama ton fa ia o le upo le tua e le o tangata uma pe le o lotu uma e le o fatu e le o tapo inga uma e le o ikalesia uma e tal tonu I le mere kat kongo I tatou wa pe on fa ko pas o fai upu malo losinge to lo fa pe nga manino mai ai o le taimi na tatou fa ola inai o le taimi foi na tatou tali ai le nganga pa ia ele fai mai fu paulo I upu nge nga fai a corinito mai o le nganga pa ia tasi o baptiso inai ia tatou ma fa inu mi ai tatou ele fai fu paulo and you notice something there ele fai mai paulo o to mai paulo tatou that's including Paul fa baptiso ina tatou fa inumia tatou fa pela e lo Paulo ele o yaile nga pa ia kerisiano konito ele fa ia Paulo kalanga ala of penva he's writing to believers ala fa mai o papatis o le nganga la valeta si papatis o umon papatis ina tatou o umon fa inumia tatou pa fa paraphrase out ele fa upulea apasan o le mela o le sila o nga minister tonunga le ele accrimtato ele ko nga mga kunga you can believe today and the baptism of the Holy Spirit tomorrow or some other time down the line pero fa ko ia le fa tso ia o le baptisonga le ngang pa ia o le tatu taliaina fo nga le ngang pa ia o le fataliaina fo nga Yesu por fa ola ina fo nga ka ko e ia ila ristel tununga
the baptism of the Holy Spirit is consequential to your reception of the Holy Spirit. Leonga ngā kala, baptisonga le ngang pa ia tupu muli ane ina ua umanga e whaolainga. But we believe all those things happen at the same time, the moment of salvation. When you believe, you are sealed with the Holy Spirit, you are indwelled with the Holy Spirit, you are baptized with the Holy Spirit. Wa whaolainga oi, elea tua. So first thing, it's not consequential, and it's not experiential. Ole ale winga lau kala, ele I loa le baptisonga le anganga, elingi whailonga ke vai koe ke loa baptisonga, se le anganga, pelengi whailonga ke loa ua e kat kong. O mea ngai mulmuli ane, as you slowly grow in your spiritual life, ngā liali lola ia leo fua. Wa le se whako ko ngei fua ngei. Ko ngei tupu malie oe, na fua mai lea. Ne kau ko le result. Yes, result. Fua le ngang pa ia. Le mulmuli ane le karangoa tuso karatia. Ko vai result to whaorkanga. Yes. Ka ngei e se swinga. Au ila, ile mele fsilia ia lausunga, po ana fea ai whawhewhea. Ia, o le mea ngā le kupu I. O mea umaia e tutupu I le taimi e tasi. The moment nga e karikongu ai, o mea ngā le kukupu ai, ua fio le anga pa ia tutonu ia te oi. O papatisoina, oi le anga pa ia. E whike ngā I lea mala o ngafui lea, whai mai o papatisonga a le anga pa ia e loa inga ua tautala ngana esi. Ia pe afui. Pe perfecta ani. Mai si ko nga o menga fa me fala ko se idunga ke mo menga la o loa wa la o loa ya o le nga pa ia pe fa ya me nga o si kala o si fa longa mai o fa longa nga loa baptisoina le nga pa ia fa longa loa o ya te o le nga pa ia. But I can't see that. When you look at the Bible in its context, chronologically study events nga kupukus pa ia. Ngai loa ia le ofape nga le pattern, the sequence of events, ma context of events, o mea nga kupu. Ele o mea nga ala iai. E tusa ma karakus pa ia. So afapela o iai le nga pa ia sitas. Lele, mga kakaya yung whaingara ko tala nga sis. Ia fai doi lo ele ngang pa ia pesau sa le la so pas ele la si me e mga o ka le me nga o nga o fa mauni fa mauni ele lo ele ngang pa ia ele se fa mauni nga ile na me se que lo profesa o nga wa o me ia nga se vai ia kifti ai de fa pe o se me fa do mai ia o ngang pa ia you know, I mean, I guess I say the basics. Yes. These are what you call basics, so that make kaunga mana marile. Wa so se mea ya saulare si follow mai koe ya onga fakasikus pa ia. Saulula ka ko nga mera ma ya. Papa ai ni fa ia mera ya marua ko ya. Ai wa e ko ke ka ko foi denga ngo ya kus pa ya pe le fa mo mo Yes. Ya saulare me sa. Yes. A saura sa se fa pe ia rongo pa la ka ko pe nga o turanga e to ona mata la pe o mera o kango ko la sa o le maka fai yoi le ale fai lotu ta to fai mata fai fe au ma leaders ole e kalesia ole leo le la fuma moi e leo i fanga manga fi mako leo ile ha o onga tonu ale tuspa ia o le mea la sunga fai mato ina le kalesia o le kalesia a yengia o onga ese mai ya o onga ia pe kala polo o mea la nga konga fai we stop we tell whoever is going to do that no that this flock we're not going to be fed with that stuff. This flock has to be fed with the intended me ai langa mai le tua e fanga o le o nga tonu o le fionga pa ia ale tua langa fo era ka ko le context so yes langa sa or fa manga o me yes langa mata o pula o ka karapas e fai si controversial ile tele o nga ele manino le vai tangata fai tau le nga luenga le nga pa ia o le talia ina
wa o le mero ka ko o le talia ina ma le afio la ngang pa ia tonu ia tatou tonu kerisiano e tupu le taimi o le whaaoratanga e kupu inga ua e talia al whaaoratanga e le se whainga special action or move or occasion or whatever o ngā afio le ngang pa ia the moment e tali tonu mai kei mi rao langa e tupu le mea lea o whaola inga ia oi o baptiso ina o le ngang pa ia wa afio le ngang pa ia tonu ia te oi e le se ko e ngā mea vunga le ua mau whailona ingo mau whailonga ina oi mea umanga yes le ko kongu you're baptized you are sealed you are born again you are mai le indwelt tangata lea maliu whaadanganga yes karia loa leo o ko kongu la le ri o lea o kangaka ia mo o tangata ia funga be ka uo ko fifiria yes yes ka paia ta ku sisiku e malo pas no ai fa fea la le mele ka ole fa tu munga le nganga pai na so o le singa la se la o le mele a me tau ina tus pa ia o le fa tu munga le nganga pa ia o le mele e fire kerisiano ia so fai so pe o fa tu ina i tatou i le Efeso nga e 5:8 ai mai aonge o nga le winga but be filled with the Holy Spirit ia fa tu ina o to i le nganga pa ia o le se senga la o le silea fa fika o i pas e mix up la vetanga te fa tu munga le nganga pa ia mal baptisonga le nganga pa ia o fa tu munga la e fa fel fai o tatu te talo le nga talo tatu i le tua e fa tu munga le nganga pa ia o inga we are controlled by the Spirit we are led by the Spirit ai lem fai onga o se menga e lua mal fa sinu manga ale fionga ale nganga pa ia kusi pa ia kusi le pa ia ele peila le papkisonga le nganga pa ia o le fatumunga le nganga pa ia o le fatumunga le nganga pa ia la fa ko me ka ko e fai mo inga o se me e fai so i le nganga kusi pa ia it's in present indicative means o le me fai pe o le me monge ka nga fai la fatunu ina tato ina ia usta ia o le papkisonga le nganga pa ia e ke le ko e ke le mos e fatununga e fai man ko kusi o la kusi la kerisiano ele o esfatu no fa pe ma ia baptiso ina o tola pa ia pe on fa mai ma ia fatu muina o tola pa ia you can't find that in the Bible why because it's already been done any Christian is already been baptized with the Holy Spirit how la mera ko command se me o uma ona fa ia al mera le ka kele songi baptiso la sangue que papikiso la sale que o le mai fa akasia crusade papikiso la they even pray for the baptism of the Holy Spirit that's not biblical if some kerisiano kakalo lava ya songe mo papikiso la pa ia that's the first sign you're not a Christian and if you're not a Christian you're not a part of the church and if you're not a part of the church sorry to say asa Yesu avakumaku ele aveo lang foi sa Yesu avakulanga lo para de fai mai e kala a Paulo i les fululuas fulkolu ole tusimo mo a Corinto fai mai o baptiso ina itato i le tino keriso mai we were being baptized into the body of Christ and that is the church so the baptism of the Holy Spirit make us Christian make us become a part of the body of Christ. So tu salaman of sil pastor in conclusion pe fa fair ai o nga fair a fion tatu talia pa ia tatu talia pa ia ina u tatu talia Yesu Keriso e a ver mo tatu faola o nga fair ka ko kalia nai o le taimina tatu taliton wai o le kaimira nga fio ai nga pa ia tonu ia tatu pero me sa ngoi that moment o me nga kupuai pero fa the problem with Christians today they try to experience it it's not experiential you believe you know you have it pera me kalango ko ile fana wino tato ile tino ke le lor ki e fanga o ngala i lo fanga o makua i foka o ko ka mama ki nga same thing with our spiritual birth but me this is where the order of salvation doctrine comes in. The order of salvation, what comes first? Birth or believe? Yeah, we're going to leave that there and say,
o keminga ka kongwai keminga nga fio lang pa ia tona tato keminga ka dia Yesu keminga al papkisonga ia kasia papkisonga kasia mai kede ko ka fo ia kede ko you don't pray for the baptism of the Holy Spirit vangala ko nga me fungale you pray for someone else to be saved then for ka make sense la ele menga o ka de papkiso ele karia ka de Yesu you pray for that person to be saved but really onga fe me talo mola papkisonga ia pawan me ke ka talo mola faultanga mo le uso ia hai mai baptisonga ele nga pa ia menga ele o fatunu ina ita to fai why it's past or kali of singa win it's in the past pe menga ele kaulanga ele ka folenia fe ko basic sa wala ka vai hale to telefone o malina lo ku papkiso sa o lo ku le ko papkiso singale si wal menga o ke fi mam na pe o si ge foi lo sunga de sika kan wanga mene fa fela ko nga me fa pe o foi la le o lo po ko papkiso fa la lo ku ke le sa papkiso lo ku mo o wala va nga papkiso so wa ko nga mena ki do ko nga me fa pe ko ku mai la me fa pe ko o me malo pastor le wa ma wa ku fo ile ku langa fo na le inga me wa pe ngo fa ko ka wa nga fa so kwa yes ka u manga ku nga se ma ku pe o de por calambio de fia Talanoa le Uso fa fo isi so fi fa so mai le ku langa ke de la vango so ngi mai po ye se me o fa le ko ka o ku ngolum ka mo fo so ai lo si longa duala le pasta se si le o levo se uma fa o pouco si de coi pe a si de pe e ma fai lan ko a lu se de nga pa ia le merkrisia ke ko nga me fa pe o karangon le ka fa no mo de halu ko le langa mas e de po me e nga o pe se fa karangon e ma fa o se le pa ia merkrisia karivave ko apas ele ele mafai ele o tangata moni lava ia u faolaina ele mafai ko alo se le ngang pa ia pa uma kalia pa uma ona faolaina oi wa kele me ke pe o le me vonga le pe mafai ona le lor faultanga wa alanga ngale lor faultanga ole ele ngang pa ia ele ngang pa ia ro ngala ola la faolaina pero o fatu o mea uma ale atua na fai tātou te loa le tali rusili ngā i maunga i o kuspa ia pēla roma e walu whai upo i walenka wa aia ngei ma nino le whai upo lea o whai mai o le ele o iai le nganga pa ia o keriso le nganga o keriso ele o ia keriso ele whai o ia mona a whapela e mawhai rona winga o le to e verna tangata ma kerisiano a leo ka koe loa pero kalale no mai we are sealed for mai until the redemption until ele tongo la ina por fa ato ino i tato a fa pele alu seranga pa ia o le menga ali nga o le kuma e feo nga ele o kako o le tua he failed to keep his promise he failed that seal len karango kako pe on fa karango le seal o menga e lua ia o le ownership ma le possession belonging we belong seal with the Holy Spirit we belong to God seal with the Holy Spirit we are protected by God i ngala ile tu sa malo fisi pe mfa ngalo se le pa ia ele mafai e ka kingonga foi Yesu ve mai e alu o ia anati awina mai le isi fiso soan mela ia e ia o ia fa tasi ma auto yeah, if I want to read that in English, verse 14, 16. Yeah, Ioane and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you. Be with you forever. The Spirit of truth. The world cannot accept Him because it's neither sees Him nor knows Him, but you know Him. For He lives with you, and will be in you. I see translation for my, and He is in you. A translation for and He will be in you. For how long?
forever. E whaavavau. E le se whaavavau la ia le fiongei ai o kausanga lea o alu ese. So i ngā mau umaleu ta Talanoa. Whaida le se kausanga lea. Peila ngai sa ngoi. Ua le kipla e le kua. O le kimwhai le tua ona. Kusai marana. Tusai marana fionga. E whaasi mana losi o whaamau monga kuspa ia i le mele i le tū mau o le angapa ia toni a tātou. Pela o le lua ngā korenito tasi lua mai. He set his seal of ownership on us. Oi as tātou kerisiano and put his spirit in our hearts as a deposit. O le mea me guarantee what is to come. Guarantee what is to come. Whaamau ki ngoai mea o le lumanai. O le angpa ia la lea, man kore umana na e sau no o le sealing. A le savo e me e deposit. O le a fai mai deposit, ele o le winga kala ele fa pea ele fully redeemed kako. No, we are fully redeemed, but it's a matter of time. Chronology study e. O leo umang fa atau fully, completely tato ele tua. E ala le toto keriso. A le winga kala deposit is yet to finish, to complete. Longa winga o le responsibility le e own le tua, o le responsibility le tua e fa ato o toa ai. Kusa alang kulang pa ia konga kako to assure us God will finish the whole thing. Pe o le Philippians 1:6 for me o le na amataina le ngaluenga ia te uto na te fa ato toina pe na te fa he wina. So he started our salvation, he continue with us in our salvation, and he will complete our salvation. Kei mila ngā le kalangoa kolu wanga le justification, sanctification, and the glorification that is yet to come pe a tātou kumaranga i laulangi. A kako i le langi. So pe lau mea marolosi rawa ngā e iloa e le mawhai o ngā ruesele le nganga pa ia matatou. Iai na whai mai o le whaamau whaelonga ina. Whai meula i o Paulo e Efeso muliangi. Do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Talking about the same thing. E o mai le kaime ngā ia o lai malu puipui i tātou. Wale mau lava e cancel le mea lea ma le theology lea tātou, pastor le mea lea whai mai. Uia, o pule ala kākou whenga le olanga. Wala o umanga sio kākou umanga. That's a good, easy, clear sign e loa e le I whaolaina loa nganga. Whaolaina I tātou, kau ke whewhewhe whailanga sama. Why? Because the Holy Spirit lives in us. And every time we sin, we grieve the Holy Spirit. Ta wale mana mai vanga fonale ta ua mi tonuina o la fapaina wa ele va peta ua mi tonuina I le ai la ko e ola o le me ola o le upu o la fapaina a o la fapaina na o le outcome result o le kikilo ya me e fai mai e dese si wa ta ua mi konga ala kwala o la pepelo se pe o le ko ka ko o la se o la fo pe o ka ko nga farsai o ngale le me ele tuang salas kerisiano That's not what the Bible teach. Pe on fako. Yang salas kerisiano. Yes. Ele fa pela la ka kong sala onga la fai mai kuspa ia. A ko kong sala because that's our nature. E ui lava pe le simenga ka constitution. We still live with this two nature. Never mai polo o fimanga fai le mea lele. O mai au kele fai o meu ke musu fai e o mai au kango fai. What is that? Speak of this nature lea humanity le ola le tent lea. O le winga la ukala o le se sengo tātou mre o langi o tātou kau kele o le lang sala o le langi la e ola I lang sala o kako o whamanga loinga we are sinners o umanga forgave le tua o le langi sinners e le I whamanga loinga le tua tātou o sinners a kakawhioki e o le langi through Jesus Christ o le langi a whioki te a sinners a whioki e le o le so that's a difference me alanga e se so e alanga entairo kako I le langi ma le o le whaavavau onga o keriso. Ele ai ko input I le meranga it's totally God's. O mea na whai to tasi ele atua. Ai ala ka mai fam kalanga le ki whaalongo so o le me wha mai
o le tu mau le tua i le whaavau i whaor. O le tu mau o whaavau whaolaina. I think that... O le mea ngā reke kau ko ken. O le tu mau le aku. Longa whaoringa mo orka ngaka rai ku mau le aku. Ie, pea whape... Pea whape mana tua. Ngā whea le mele Talanoa le Uso, I think kau sanga rau kia. O le tu mau ngā. Don't forget these two main words. O le tu mau le ngā. It's a result, not a condition. O le ngala kala e alanga ko mau onga u faulaina tātou. E le whape ka whaulainga ona o tātou tu mau. O le kako ku mau o le whailonga ngā o umang whaulaina tātou pere o le ceiling lei I. A whape e skanga kai pau, e se alanga pau, e se langa e lei I, e le kokong. E se lalo upunga pau. Pau e se langa la ngai fafo o e isa kongo I e nga kere karianga pera mai ro kala na o e tu mau faulaina e alanga ku mau ona o umang faulainga e alanga tu mau ona o le fua ngai o le mele ko ku mau le pe foldinga mai o fa peka ka o la ko le play le pat pe o le menga nei ka muri ku wa le ka ka mo me ku mau pe foldinga me ranga pa ia e fa tu mau wina a ho I ka ngo ai sin me ya ku mau ku se foldinga mai o langa pat le o le ma ai le do a pe o le mesa o ranga pa ia fa ku mau winga ka sa o le Pero me refaccio o que le ka konskritsianga fa molunga. Because our whole salvation, ma mea umara involved, o long kaungu unga, it's humble us. It's humble us knowing ele ka koleanga ma whakauwa am ka kole akoko, and yet God hold us and keep us and seal us and deposit us and sustain us till that day. O le whatuma winga la lea, ele ungas kako mea ua whai mas kako malosi, o le whatuma winga lea, o le whailunga nga o tātou ua whana wina keriso, o tātou ua iaile anganga o keriso, pe o kalafoi lea, pe o kalafoi lea mai, o le iaile anganga, ele whai o ia mona o le whailonga ngā pe kalangale i le valus fulfa o Roma pesa romantua whai mai o e taitaina le nganga o le tua o whanau I la tua le tua ia ai whula ia ngā analogy a whapeo tātou whanau le tua no inga God has to cancel his sonship of us cancel kako whanau mai cancel le maliu keriso, cancel mameanga in order for us to lose the Holy Spirit or to lose our salvation or lose le whaatuma wina lea le peanga whai mai whaolaina. Mea umanga, you have to cancel. In order, and I have to be careful. When I say sala kerisiano, ele whapela la alu kerisiano mokoanga sa. No, that's wrong. That's evil, and that's not right. Whamekala whamekala Ioane I kua le episos whamai awole toianga sala o tātou o ia keriso ele kakaunkoianga sala. A Ioane whalama whamai ai a whai a toianga sala se tasi o lo o ia tātou puluvanga. What that tells us, e whenga I pēr I tātou ma whaoso songa. O sila kemi e ke mālo, o iskemi e ke whai inga, o lalunga kala, o iskemi e ke saoi, o iskemi e ke anga salai, e ke pa uai. Mea ngana whai mai e whakongunga, whai mai, confess your sins. Why? O puvanga confess, it's in imperative, means it's a command, and in present tense means continue to confess your sins. Why? You sin every day. Confess today, confess tomorrow. Ale whapela ngā kaukeola I le angsala. O le kauwhe whaamamala matu I le tonu ma le sa o le ngātala tonunga o le mawhaianga luise o le angang paia ma tātou. Ele o se sira whai mai e a kako awa no o le atua. E iai tonu o le pula le atua. Pule lava ngā le atua. Pule lava le atua. Salo pera fai o ko ia nia fiafi lo sini le fa o mai fo ka por kala mele ne fiafi o keina ile fenga nga fo ala nga ala la skala fenga kwai I mi ka nga pa ia pe da sunga ia tatu va ai feng tuai
e tā ua fu le ngang pa ia a pio fa tumunga ma le fio mai le ngang pa ia fa pikoa la vale tu pula so pentekoso ai le fa penga le nga lue le ngang pa ia le feng tuai rona ese singa la fa ko akupul me le ole a fio le ngang pa ia tato e fa vavau fa ko ali ko nga kushi ko nga manatunga ele feng nga fo a fa feng ko fa tai ele nga pa ia le tua e ko nga relationship nga come and go relationship with people a fenga lo nga me kalanga 1 Samuel 16:14 fa mai o te ale nga le tua ya Saulo la me ka mai nga ia ile nga le ko ya Saulo I nga fa o fa mo tupu nga ia ile nga le tua a inga o le usika I Saulo ma o fa o Samuel e ta vita fa mo tupu ma ka ku pa io o te ale nga le tua ngo inga walu esele nga le tua ma Saulo that thing ele happen feeling a fool you can't find it in the New Testament ele sa of theologically ele sa of ele biblical for on tato fa pe kupul me nga ya songi no me nga le when we read the Bible read it in its context always be careful les sing on finging kuai male finging a fool where the church was born ole lo tu tato in the Old Testament ele fa nga lo when we talk about people of God, we're talking about Israelites. In the New Testament, we're talking about the children of God or the people of God, talking about the church, Christians. O le mea langa kupunga wa alu esele nga pa ia o le tua. Mai lola ia le il fai su fan mo ta pula manga sfulungo mai and the spirit of the Lord came mightily upon David. O mea la kifia fa manga it's always o pula manga kering fa nga le fai nga tuai o le upon or on or with. There are moments if fa nga upu in but ile fai nga fo it's always in. Prepositions nga la fa nga fa mai upon Saul or upon David. O lesi me ke loai e mafai o nga lu sele nga pa ia nga ile kemi nga fa winga ta vita nga ia la vale nga pa ia sasi ro ka vika ia patsepa muri lua ka vika nga I loa le ka vika o faile me le tu sa mal fina le tu fai me lo langa kalo il salamo lima kasi awa te la fo ina ha fai mai awa te la fo ina o luma awa fo ia te ave se ina lo nga pa ia what that tells us there's a possibility e alu selanga pa ia male tangata I le fenga kuai so if I'm mafai ele nga pa ia ele tua ia ya on tangata e ala longa pa ia e fai lona fina ngalo I le fenga kuai I le dwell permanently or eternally pay your case le way tato so we and the Old Testament believers are different. Ele tu sa tato. No tato or the new covenant. Those people, the old covenant. The new covenant le way tato. So always read things in its context. Also, waka pasta o ro fano. Bi kau isi ka ko mai sara. Ia wa isi sia. Isi. Ane factual lava. Me mama tato. The church is not Israel. Israel is not the church. But if I inga, the law was given to Israel. The grace was given to the church. Ya me yo ka ko Israel. E raso fa ngal. Me yo ka ko Israel wa. Yeah, oh yeah, I'm a Kiwi. By Lalengon Mill. By law, I'm a Kiwi. By blood, I'm a Samoan. Anyway, yeah, lo masalo pasta. Ole fesidi bumi o matoi fo ilo pito. Na au fesido le ia fiafi. Ya ai va pele va no pe si meo. Fala o tele pelo. Si la fia foi mare vai no la fionga de e ale ka ta pudene ya fia ele I ya yo le masangia nga pas yo no fai atu ele o ia la puata ma fai nga ya o ta o foi fa moi ole na no ta inga o ses ole soala puleina ia politiska singa fituna inga o mafau malangona e tusa e male faasino mai ale nganga o le tua ale tau le lei se fafonga sesi ia lo fangia le tua lo fina ngalu ava pe se me langa ai se mta
pusili se tasi ia a me ole o le aua whamoe mafai. na ia tātou whasoa i e me fisili se tasi ngā ia tātou Facebook page fisili mai I'm not expecting everyone to agree with you with us o le mea ngā ia o le naunau ta inga ia tusa ngalue mai le tuol tātou ngalue i o le whamoe le na ia tātou i loa whaatasi ia saol tato i loa, saol tato wola, pero on fair. I find it so hard to believe is a kerisiano whamawalunga. Leanga o le aka akoa o le whaarutanga le atua o le humility. A makalawa Yesu, ngā langa sau Yesu, ve mai ngā ia whaamaulalo o ia te ia lava. Mea umawhai. So come to the completion of it, ma le wha iunga. Ia o le asis kako kala ngal kako leanga faia matanga ingosia le mafai ia au saunia le tuar fautanga mo tatum te ola loto maola loi ia maola fa paina pero sauno ole ka alo justification I solo SMS sanctification. No, our kalia justification. Kalia. Taua me tonuina ia ola fapaia ina fo. Yes. Ai le fa beta ua me tonuina ai sere me ola. Ia Paulo sko fapaia ko pasta fa tai fo i mole. Ta pule nei a fiafi la sunga. Ia mo de fo ila nga fa tai. Tai mo de fiafi le ele mai no fo i male la ngai no da fiong pa ia le tua ia ma fa ma ina ia o de talo ia fa manuia pele tua ila sunga tua ma de no fa a wale ta wa vina fo i nga duenga po finga ngalo ma fa do i no finga ngalo o le tua ia fa manuia le tua tu sai mo do mana ia me ma do ina io ona ia fo finga ngalo amen ia fiafi ia o tatu ia o le fai nga o tatu talanoa le uso neia da fiafi ia fa manuia le tua i lo loto tatu tu fedo le vas foi amen so is for no